Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaman ulaq sүйүүчүлөр, көкбөрү sүйүүчүлөр, мекендештер. Бөрү 1-май айылына бүгүн 1-май жаштары уюштуруп жаткан чоң аламан улақ жана ошондой эле көкбөрү оюнуна келип жеттик. Сиздерге толугураак маалыматты жеткизип турганга аракет кылабыз иншалла. Балбандарга оомат тилеп, той бергенге 1-май жаштар коомуна оомат тилеп дуа кылып коесуздар деген ишеничтебиз. Каналга каттал электер катталып, класстан басып, жакшы сөздөрдөн комментарий жазып коюңуздар. Анан жанагындай негативчи, жаман сөз жазгандар да сиздер да керексиздер, сиздер да жазыңыздар. Биздин кемчиликтер сиздер оңдойсуздар деген ойдобуз. Кудайым буюрса, 2 ноябрдын 3 ноябрь болгон көкбөрү жана аламан улактын толук видеосун сиздерге Тулпар аттуу каналына жүктөйбүз. Ошол жактан көрө аласыздар. Бүгүн эң жогорку деңгээлде абдан чоң улак болгону жатат. Аламан улак сорумдары абдан көп жогорку деңгээлде өтөт, Кудайым буюрса. Ошондуктан дуа кылып биз менен бирге болуңуздар, каналга катталыңыздар, биз менен бирге болуп полбандарга дуа кылып коюңуздар. Көкбөрү аламан улак 1-май жаштары бөрү уурусу уюштурган улакты толук көрө аласыздар деген ойдобуз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ассаламу алейкум. Жандарбы? Кандай? Денсаулык жакшыбы? Сиз бака. Тынчсыңбы? Машалла, машалла. Ассаламу алейкум. Урматтуу мекендештер, көкбөрү сүйүүчүлөр, аламан улак сүйүүчүлөр. Мына биздин Ош областы Каракулжа районунун 1-май айылында бир жакшы самалык өтө бир чоң, жогорку деңгээлде 1-май жаштар коому уюштурган көкбөрү жана аламан улактын айыл жергесиндеги аксакалдарга, четтен келген конокторго аш, сый тамагы, шорболор, аш, чучук, жылкынын эттери бышты даяр болду. Азыр жергиликтүү тургундар жана конокторду сыйлаганга абдан жакшы, жогорку деңгээлде даярдыктар жүрүүдө. Машалла, ассаламу алейкум. Абалар жакшысыздарбы? Той марек болсун. Кимиңиздер сүйлөп коесуздар? Мына бөрү Өзүңүз эле сүйлөй бересиз. Assalamu alaikum tuğanlar. Toymayarak şu bizim ayılda böyle tavuzdan şu at meydanı açılıp işte ballar merek ötkörüp atışat. Şu ballarga çoğun rahmat. Şu at meydanımız gelecekte şu yaşlarga nasip kılsın. Usul yerden jakşı çempiyonlar çıksın. Jakşı adamlar çıksın. Ulak çapkan ballar özü jakşı болады, айкөл болады, батырлар чыксын. Şu toy mayrek болсын. Бардыңыздарға денсаулық қалайым. Келіңіздер, тойлаңыздар. Ардайым ушул ат майданында жакшылыктын үстүнөн тойлор болсын. Рахмат. Сиздерди ушу ат майданга ардайым улакка тойго катышып кетиңиздерди биз бөрү элдин атынан чакырабыз. Келип тойго күбө болуп кетиңиздер. Рахмат. Алла разы болсун. Toy mayrek. Бардыңызға насип қылсын. Рахмат. Бардыңыздарға, мені кім көріп жатса, бардыңыздарға ассаламу алейкум. Şu той üstünde жүрелі. Рахмат. Алла разы болсун. Тұр да. Ассаламу алейкум. Бөрү. Жылкылар, жылкынын эттери болуп, алейкум ассалам. Мына ар бир айылда эң күчтүү ушундай авторитет адамдар болот, машалла. Чучукту оозго салбайт, анан кийин пакетке салат, аба туруп туруңуз. Кайсы канал? Тулпар аттуу деген. Бисмиллахир рахманир рахим. Машалла. Той марек болсун. Ne oldu? Toyda. Assalamu alaikum. Toy marek bolsun.
Ассаламу алейкум, рахматуллахи ва баракатух. Өмүш болман. Мына кыргыз көк бөрүсүнө чоң салымын кошкон, кезинде достук командасында кичине оюн көргөзүп, достук командасына дагы салымын кошкон. Биздин Каракулжанын 1-май айынын бөрү урушунан Өмүш балбан ушул бүгүнкү болуп жаткан жакшы самалык, жакшы иштин күнөөкөрү, жаштардын башын бириктирип, ушундай көк бөрү жана аламан улак уюштурган жигиттердин бири. Ассаламу алейкум Өмүш балбан. Кандай анан 5-5тин соорундары жана ошондой эле аламан улактын соорундары кандай коюлат? Алейкум салам. Тугандар, бүгүн ушу Бөрү атабыздын ат майданынын ачылышына болуп атат. Бүгүн 5-5 оюну, көк бөрү. Кудай кааласа мына абеттен кийин кыргыздын улуттук оюну аламан улак болуп атат. Соорундарын жакшы кылып сайпер атабыз. Рекламада бергендей эле ошо 20 тай, 2 төө, 2 токулуу ат, 1 машина алтын куру менен Кудай кааласа ушу бар жогу элдин салымы менен ушу Бөрү ата ат майданынын бар жогу ушу 1-май элинин салымы менен болду. Бар жогу кала түздө жүргөн жаштар, алыста иштеп жүргөн мигранттардын салымы аябай чоң бул Бөрү ата ат майданына. Рахмат, Алла разы болсун. Өмүш балбан, тоюңуздар тынч өтсүн, бөдө кырсык жамандыктан алыс болуп, эсен аман тынч аманат нерсени тынч өткөрүп алыңыздар. Ассаламу алейкум мекендештер. Алейкум салам. Чет жакта жүргөн мигрант мекендештер, сиздерге дагы Аллах таалам иштериңиздерге ийгилик берип, эсен аман мекениңиздерге келиңиздер. Той тынч өтсүн. Ассаламу алейкум. Узак. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү жакшы самалыктын, жакшы иш-чаранын күнөөкөрү дагы сиз экенсиз. Ушул уюштуруу иш-чарасы кандай болду? Каяктан ойлоп таптыңыздар? Кандай уюшуп калдыңыздар? Ушу тууралуу кичине чет жакта жүргөн мекендештерге, айылдаштарыңыздарга, жердештериңиздерге кичине маалымат иретинде бир той тууралуу кичине кыскача маалымат берсеңиздер. Ассаламу алейкум, жалпы жамаат. Бул ат майданын ачылышына көптөн эл, биринчиден эл көтөрүп чыгып, ушул жерде улак чаба турган жери кылайлы деп, улак чаба турган жерибиз калбай калгандан байланыштуу ушул жерде ат майдан кылганга аракет кылдык. Буга эми эл чогултуп, элдин ортосундагы баягы топтоо менен ушул ат майдан болду. Бүгүнкү болуп аткан той дагы ушу элден топтолуп, ушу элдер демерчилик кылып, ушул тойда өтүп атат. Ошол элге рахмат баарына. Ушунчалык берип, ушул бизди да колдоп, бизди да баягы айткан сөзүбүздү эме жолго калтырбай, бизге да эме дем беришип, ушул салым кошушуп, ушул ат майдан бүттү. Кудай кааласа мына той дагы башталып, бүгүн тоюбуз да бүтөт. Кечээ 5-5 болгон, Кудай кааласа. Ошол. Рахмат, Алла разы болсун. Таксырым тоюңуздар тынч өтсүн. Рахмат. Ассаламу алейкум жандар ака. Машалла, бүгүнкү иш-чара абдан жакшы, жогорку деңгээлде уюштурулуп тур. Сиздерден Алла разы болсун. Бул иш-чаранын мындай уюштурулуп кетишине мен ойлойм, ар бир кыргыздын улуттук спорту болгон көк бөрүнү өнүктүргөн, ошондой эле көк бөрүгө көп маани берип, көп эмгек кылган инсандардын артынан келип чыккан иш-чара деп ойлойм. Бул бүгүнкү болуп жаткан ачылыш аземи, Бөрү ата ат майданынын ачылыш аземи, мен ойлойм сиздердин да салымыңыздар көп болсо керек. Уюштуруучу жагынан жана ошондой эле жаштарга туура жол көргөзүү жагынан чоң болсо керек деп ойлойм. Тойдун жүрүшү тууралуу кичине сөз кылсак эке. Эми тойдун жүрүшү боюнча сөз кылсак, ушул Бөрү атабыздын мына 1-майда аламан улак чапканга, 5-5 чапканга стадионубуз жок. Баягы эл үлүштөрүн, огородторун, баягы улак чапкан жерлерди, эл үлүштөрүн баарын тосуп алган. Анан ошодо мына жаштардын демилгеси менен ушул 1-майдын эли, аксакал жаштардын демилгеси менен ушул жерди документтештирип, ушул 8 гектар жерди 1-май эли ушул жерде ушул 5-5 чапканга, аламан улак чапканга чогулуп, бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып ушул жерди стадионго алдык, документтештирип. Анан ушу жаштардын демилгеси менен болуп атат бул.
Жаштар ушуну 3 жылдан бeri ушул жерде жаштар 600 машина КАМАЗ турпак төктүрдүк. Канчалаган акча кетти элден. Ушул Россияда, Бишкекте, Ошто, чет жерде жүргөн 1-майлык туугандарыбыз акча которуп ушул бүттү. Жаштардын демилгеси менен. Анан ушул стадионго Бөрө Атабыздын атын ыйгардык. Ушул арбагы ыраазы боло турган болсо, ушул Бөрө Атабыздын арбагы бүгүн бир оодарылып алды десек жаңылышпайбыз кам. Анан ушул Бөрө Атабыздын арбагы колдосун, ушул стадионубуздан кыргыздын туусун көтөргөн, кыргыздын жүгүн көтөргөн ер азаматтар чыгат деген үмүттө ушул стадионду жасадык. Кудай кааласа ушул стадиондон кыргыздын ер азаматтары чыксын, туу көтөрсүн. Анан дагы бир кошумчалай кете турган нерсе, мына дамбаны баш этегине забор кылып тособуз. Мына жогору жагынан дагы жерге такап тосуп, ылдый жагын жерге такап тосуп туруп, эки башынан варата койдуруп, ва Өзбекстандагыдай эки варатадан ат жан улакчы гана кирет. Мына дамбанын үстүндө жөө эл сырттан көрө турган кылып шартты түзүп, Каракулжа эли, общий Каракулжанын той берген адамдары Өзбекстандагыдай кылып ушул жерге келип той бере турган шарт түзөбүз деген ойлор бар. Алла разы болсун. Рахмат ака, Алла разы болсун. Сага дагы рахмат. Жакшы тойлорду өткөзүүнгө насип кылсын. Та кимиңиздер сүйлөштүр? Машалла. Тойдун эң кызык жерлери ушу очоктун башында болот өзү. Ассаламу алейкум, рахматулла баракату. Аш болсу ака. Bunday машалла. Мен байкашымча кең ака. Чоң казанда башында турат экенсиз дайым элдин жүгүн алыш оор да ака негизичи. Мен от жагып аттым, аралаштырып кетеди. Шеп боор деп. Жок, ана баягы кишини сүйлөтөбүз. Шеп боор деп. Элдин баары сизди ойлоп калат. Мен от жагып. Шеп боор кайсы киши? Машалла. Атабек, ассаламу алейкум. Бул айылда сиз болбосоңуз, бул айылда мындай чоң мареке тойлор өтпөйт, мен гарантия берем агачы. 100% гарантия берем. Сиз келсеңиз өтөт, келбесеңиз өтпөйт мындай. Алла разы болсун. Ошо Бөрө Атанын ат майданына ошо 100 килодон аштыдан да атат, ар бир казанда 50 килодон, үчүнчүсүнө 100 килодон делет. Ошо тынч аман балдар жыгылбай өз улактарын чаап марекесин алып кетсе, Алла разы болот ошондо. Ай, машалла. Бөрө Атабыз бир оңтарылып атат ушуну көрүп. Сиз дагы оорубаңыз. Шакиртти жакшы чыгарып, артыңыздан ушундай чоң марекелерди өткөзгөн Алла разы болсун. Рахмат аба. Тойдун эң дерски жери тойдун ушул жери Скалат. Жеңелери болбосо той өтпөйт бүгүн кыскасы. Мандары мына. Машалла. Жылкы союлуп, чучуктар тартылып, учалар тартылып, машалла, машалла. Тойуңуздар маарек болсун. Эң чоң бөкөлчүлөр. Булар болбосо той өтпөйт бүгүн. Булар болбосо этти талашып эле тытышып жатып калабыз. Машалла. Ака, азыркы болуп жаткан аламан улактар тек жип тууралуубу? Жаштарга кандай мындай насаат, мотивация дегендерди айтасыз? Теги жок, таза улак болот Кудай кааласа. Биз ошондой деп чечишкенбиз, чогулуп сүйлөшкөнбүз. Сорундар баары таза аксайлар Кудай кааласа. Машалла. Жогорку деңгээлде өтөт Кудай кааласа. Улабыз. Машалла, рахмат ака. Силерге да рахмат. Мына Мойдновома, мына микрофонду берип, жакасына таап коюңуздар дагы Мойдновам бир жакшы сүйлөп, балдарга бир жакшы дубасын берсин абам. Жилигизди бербесеңиз тиштейт экен. Мойднова дегендердин баары красавчик болобу, мен чоң атаматаям Мойдун эле. Машалла, абам раза красавчик экен. Сүйлөйүнбү? Сүйлөңүз аба. Балдарга калбай. О мен мырза жигиттер. Кудайым насип кылган экен, ушул ат майдан ачып, ошо ат майданга айланыштуу салтанат өткөрүп атасыңар. Баардыгыңар ушул кызмат кылгандардын баардыгыңар делиңер сак болсун. Өмүрүңөр узак болсун. Бала чакыңар менен тынч болгула. Иштеген иштериңерге Алла Таала ийгилик берсин. Амин, амин. Тапкандарыңа береке берсин. Тапкандарыңар жакшылыкка жумшалсын. Аракет кылып,
açıp atkan stadion var. Uşul quvonучтуу күлкүлүү stadion bolsun. Ушул жерде улактан жыгылыптыр, бир жерин оорутуп алыптыр деген панда болбосун. Алла Таала дайыма күлкү шат менен оюнду аткара турган жакшы жай болсун. Келечекте муундар эсе ала турган жай болсун. Мүмкүнчүлүгүңөр болсо таштардын алдындагы алып, айрым бир бактарды отургузуп, келгениңерде сейилде дем алып отура турган жай болсун. Жайыңар куттуу жай болсун. Эл журт таңдана турган майдан болсун. Ушул майданда ойноп күлүп узак өмүр сүргүлө. Келечекте муундар силердин балдарыңар, чеберелериңерге насип кылган жай болсун. Эч кырсыктарсыз жок, жакшы оюндар өткөн жай болсун. Аллаху акбар. Эми урматтуу туугандар, ушул жайды мынеке жакшынакай болуп балдар уюштуруп, бир жакшынакай демиле турган, адамдардын денеси чыңай турган, жаштарды ушу спортко багыттай турган бир жакшы жайлардан болсун. Муну уюштурган балдарга дайым өмүр каалайм, ден соолук каалайм. Башташ керек, аягы такыла иш бүтөт. Ошон үчүн ушу балдарга ынтымакчылык берсин, ырыскы берсин, эч жамандык болбосун. Күч эмнеде дейт, ынтымакчылыкта, күч биримдикте. Ошон үчүн булар дайыма бирге болуңуздар. Дайым күчтүү болуш үчүн ынтымак болуңуздар. Дайым ушундай бир жакшы иштерди аткарып, мына мамлекет дегенибиз эми бул мамлекет өзүн өзү башкаруу деп атат. Өзүн өзү башкаруу деген сөз бул эл өзүнүн керектүү социалдык жетишпеген ушундай бир жакшы нерселерди жаратуу үчүн эл биригиш керек. Биригиш үчүн мына өкмөтүбүз анча жакшы жардамдарды бериптир. Акча каражаттары боюнча ошондой эле элден айланса болот. Эл деген бар экен, журт деген бар экен. Мына элибиз, журтубуз биригип атып муну жакшы иштерди кылып атат. Булдар дагы уланат деп ойлойм, уланыш керек, улана бериш керек. Только ушундай ат майданы бөлөк-бөлөк дагы толуп жаткан иштер көп. Ошон үчүн дагы өздөрү футбол тебе турган стадиондор жасаса болот. Мына ушул айланада эле жакшынакай жерлер бар экен, ойлонсо болгудай. Ошон үчүн ушул не дейбиз эми? Ден соолук каалайм, өмүр каалайм. Элибиз ынтымак болсун, дайыма ушу дүйнөдө тынччылык болсун. Дүйнөдө тынччылык болуп баары болот, Кудай кааласа. Ел журтубуз ушу бирге болсун, а? Амин, амин. Бардыгына ден соолук, өмүр. Аллаху акбар. Сүйлөй бериң ага, кармап алып, машалла. Жакшы сүйлөп коюң. Урматтуу туугандар, бүгүн ушу 1-май айынын чабенде сулакчылары баары чогулуп ушу жерге стадион кылып, бүгүн ачылышын элди чакырып отурат. Баарыбыз сүйлөшөбүз. Şu baldarga uyuşturgan baldardın Allah Taala şu ömürlerini uzun kılsın. Büyülesine bakt versin. Amin, amin. Dem şu jakşı şunday toy tamaşalarını ötkörüp kuttu Avdol toy jakşı stadion bolsun. Amin, aytkanыңыз Rahmat bariңizlarga şu uyuşturgan baldarga ming marta razı Amin, amin. Aytkanыңыздар келсин. Сиздер да тынч болуңуздар. Сиздердин демилгениңиздер ушундай нерселер болуп атат алар. Boltor tuğanlar şu bugünkü şul toyuna kut bolsun. Stadionda Avdol toy bolsun şu yerde. El yurtqa hizmet kılgan jakşı stadion bolsun. Jakşı günler köp bolsun. Rahmat bana jakşı günler köp bolsun. Ушул жерден чыган балдар чыксын. Кыргызстан, Орто Азияга белгилүү балдардан чыксын. Балдарга чоң рахмат уюштурган балдарга. Allah razı olsun. Ömürlerin versin, den soğukların versin, iman ısap versin şu baldarga. Amin, amin. Şampiyon bolup çıksın Orta Aziyaga. Amin, aytkanыңыз gelsin. Amin, aytkanыңızдар gelsin. Maşallah, maşallah. Girgile balдар. Ey Allah. Girgile. Çavendes ballarım. Allah Teala şu omurgardı uzun olsun diye sorular çınlasın. Bugünkü şu gelişte Yalnız şu birinci orunda alınğanğa Allah Teala nasip kılsın. Rahmat bariңер. Amin, amin, amin. 1-May komandasının
командасы Лайтала 1 май 1-2 орынға дайырдықтарың. Машалла. Ne tilesiniz, tilengerde versin, omurlarda versin, din sağlığında versin. Daima astın koyunçularda bol cürgüler, bakvat bolgular, dermandı bolgular, namızdı bolgular, hayratlı bolgular. Maşallah, maşallah mına. Bizim 1 maydın en aksakal kişi 100 yaşta kavabız. 1 may dua verdi. Maşallah, maşallah mına. Aksakal деген ушундай болгон. Илгерки аксакалдарыбыздан мына 100 жашка чыккан аксакалдар, сакалдары чайпалып, аппак болуп, жүзүнөн нур чачырап. Машалла, машалла, ушу абаларыбыздын жашына жеткизсин. 100 жашка чыккан абаларыбыз. Баракелде, машалла. Бро, микрофон берип койгула. Ким бата берет? Mikrofonda. Amin. Baldarım. Birinci Allah Teala ömür versin. Densoluk versin. Güç kuvvet versin. Intımakçılık versin sizlerge. Şu yaxşı oynagıla. Allah Teala'm koldap, ata babanın arbaqtары koldap. Şu el jurt tuğanlarına koldap. Utkula. Daim doğulunlar büyük bola versin. Tınçaman bolgular. Allah'a Mikrofon ver koyuyor. Ay barakelle buna. 1 may ayılının aksakalları. Maşallah barakelle. Basmayla jönle karmap süleyiyor sava. Mınavu at maydanın may ayında şunday inisiyativa götürüp bizden yaş balдар. Uşul yerde alışıp ayıl hükümetke varıp, hakimiyetke varıp, oşularda aralaşıp jürdük biz dağı. Biroq algan yerlerin üdesine çıkıp жақсы işlerde bitirişti. Mınavu bitirgen iş öte жақсы iş. Buğa hakimiyet tacerden berdi. Ayıl hükümet tacerden berdi. El sponsorlar yerden berdi. Ayrıca şu yerde 4 yaş bala var. Oşuların atını ata öteyin ha. Uyuşturucular Sırgak, Uzak Kakanbayıp, Sırgak Jarkınbayıp, ondan keyin Avay Ataliyev, Ömüş Okoşev degen balдар var. Mına şu 4 bala şu gün ötünü tınbay atıp, jomoq aytpay, eldi aldabay, bardık işlerini oruna koydu. Eğer jomoqçular jomoq aytıp, bunday işlerdi jasabay koydu. Oşol baldarga çoğ rahmat. Emin mınavu bu tüölüktü nerse eken bizden ayılda az dağı olsa bir kıyla iştin pütkönü olup kaldı. Bu başlalışı. Emin ulanıp keteveret. Oşol yaş baldar ıntımakta olup, жақсы uyuşturulup, oşol yaş baldardı uğup, birinci maylıklar. Жақсы ынтымакта olup, жақсы жүрgüle. Oşol baldar baş göz bolgan işti, жақсы bitirişti. Elibizge omat versin, yerimizge omat versin, elimiz tınç bolsun, mamleketimiz tınç bolsun. Bardık Allah Teala adamlarımızın oylagan oy maksatına jetkizsin. Rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Tuğandarım, baldarım, märekeňer kut bolsun. Uşu märekeni uyuşturup yatkan jigitlerden densoğluğu çıň bolsun, uzun ömürüm versin Allah'ım. İşlerine iyilik, üzerine densoğluk versin Allah'ım. Amin amin. Şunda işler daim uyuşturup jürebergile. Disler mene sıymıktanıp jüreberelik. Elimizde, jurtubuzda, ayılыбызda, mekenimizde ынтымакчылыкты, тынчтыкты, toyunçuluktu versin. Türlü jamandıklardan, jaratılış kırsıklarından Allah'ım özü saktasın. Amin amin. Oralardan özü saktasın. Amin. Allahu akbar. Allah razı olsun. Maşallah. Barakelde barakelde. Mınavu 1 may жаштарынын, Бөөрү комунун жаштарына чет жакта эмгектенип жүргөн, Россия Федерациясында жүргөн бир туугандарыбыз да келип калыптыр. Улакка ат майданга кошкон салымдар үчүн Алла разы болсун. Кичинем сүйлөп коюңуз той тууралуу. Таксырым. Assalamu alaikum. Жалпы жамаат. Ушул элдин жардамы менен, жаштардын колдоосу менен
aka өлкөлөрүбүздүн жардамы менен ушу майданыбыз ачылып турат. Алла разы болсун бардыгыңыздардан. Ушу көпчүлүктүн жардамы менен аябай эл суктанган жакшы ачылыш болуп турат. Кызматтаган акаларыбызга бүт бардыгына чоң рахмат сиздерге. Рахмат, Алла разы болсун. Рахмат, Алла разы болсун. 1 май. Бүгүн бүт Кыргызстан боюнча жалпы бөөрү туугандардын майрамы болуп атат десек болот. Биздин айым бул 1 май. Бөөр атабыздын атына арнап жаштар уюштурган экен ушуну стадион. Ошого арнап булак берип атат, аман эсен көз өткөрүп алалы, элибиз аман болсун, тынч болсун, кыргызды тынчмакта болобуз. Рахмат, рахмат. Алла разы болсун. Ой, баракелде, баракелде. О! Байш агабыз, ассаламу алейкум. Байш ака кандай? Куш келдиң. Пони, ондай кылык жок. Баракелде, баракелде. Bizim Каракулжанын палваны. Biz өзүбүздүн акабыз. Кандайсың? Aynen ayınlar. Aynen. Sal palvanlar. Salgıla. Allah. Her birin ekiden taycı talep ketesine palvanlar avaylap salıvergile. Altınbek, Karakulca, Sarıgamış ayıldı palvanı, yaş palvan Altınbek palvan. Götürüp çaktık. Oynanayın, oroloşu öyle jatıp kaldık mı? Beti gerdele жоқ eкен да palvanlar, aynen palvanlar. Tek dua dele kılgı tağız. Tekti karaklı studiyalar. Berbegiler, başında bir ulaklı berbegiler. Oy Allah. Kencebek. Ulay tala ayılının palvanı Kencebek ağabız hareketin görüydü. Salgıla palvanlar salgıla. Barakelde salgıla. Barakelde. Oşendi bugün Böörü at maydanda bolup жатқан çoğun Alaman Ulaq'tın birinci sorunun çuu degенделе tay sorunun özümüzdün mıқты jigit Çalma aylı hükümetinin jaş palvanı Jolbors palvan Alyosh деген akasının atı menen bir tayga salıp aldı maşallah. Koyganda oldu hatta. Qanday qilib alып алдың palvanım? Oşo akalarım tege etdi. Maşallah. Aytылы çagılgan Alyosh деген досумун аты Ушунбайдан. Жолборс деген bir тайга салым салды. Биленген күчүм кетпесин иним. Чарчабай кечке катыр эми, ташыгыла эми өдө кылды кылып. Мен ойлойм, калган палвандарга bir таза алып келип bir үлгү болдум депчи, калганы да таза чабат депчи. Ар дайым камы синтип таза чаап жүрө берипем. Тек колдонбой таза чапкан палвандардын бири, машалла укам. Чагылган менен Жолборс палван. Şurada içindele Altınbek Sarıgamış'tın palvanı, yaş palvan. Gol çaptırıyoruz Altınbek palvan. Altınbek'e bir gol çap palvan. Ablası gelmiş. Altınbek palvan bir gol çap palvan Sarıgamış'tan gelген. Bunun atası İlaç Ağabız palvan palvan. Gel kadar bir metrede. Altınbek. Ya. Altınbek at gibi ki.
Özünü kara. Özünü. Noqаттın бөрі палванлар екен. Алтынбек палван bir тайға ташлады. Алтынбек палван екінші сорунun bir тай сорунun ташлады. Алтынбек палван. Баракелде. Баракелде бүгінгі мына біздің Әділет Инеуз Лайтала командасын алдыға сүдіріп абдан 2 очко таштап айырмашылық менен алдыға сүдіріп шықты командасын. Әділет қандай өтті 5-5-тан? 5-5 болмаған. Қандай атаңдаштар қандай шықты? Бірінші май командасы да жақсы той берді. Жақсы дайыннан аттары, балдарын күткен. Дайын бұйыл екен. Сенің командаңда ойнаған жаш балдары кичине сага өзүңө канаттандыралык bir oyun көргөзө алыштыбы балдар? Бізде ең чоң 94 бала алып алғаны 2006-ға чейин болду. Жаш балдар, жалаң жаш балдарга келгенде өзү өстүрөлдү. Жакшы кече жакшы ойноп атышты. Бүгүн biraz girdi çıktı da zaminle Türkiye. Biz de abdan kuvandıq. Ardayım ушундай ийгиликтер жаратып жүрө бергиле. Билеңерден күчүңөр кетпесин, баракелде. İyilik. Ne alamanlık çapay turup kaldın? Şaşadın mı? Biraz insan olmalı. Maşallah. Barakelde. İyilikleri olsun da kaç. Son alamanlıkta da iyilikler cırık. Can. Kulak baştaldı. Pony. Alamanlık abdan kızı cürüp çatar. Bir tay. Şu degendeler tay sorunlardı. Koş topaya başlaştı. Üçüncü sorunu dağı tay koyuldu. Birinci sorunun Altınbek Balvan, Jolbors Balvan, keyinkisin Altınbek Balvan, odan keyinkisin Jandar Balvan alып bарды. Sorunlar koyulup başladı. Ulak abdan kızı yürüdü. Barakelde. Ulak yerde oyun talasında Balvanlar hareketlerin bölüdü. Mana yerde jada ulak börü at meydanında Ulak abdan kızı yürüdü. Ay barakelde. Baka bağırdığın atları süreci etkimişinki çarşa ile bağırdığın atsal çatşat Bayış Niyazov ortada oyun talasında Bayış Niyazov Taşı Maylbaşev ortada Balvanlar hareketlerin görüldü. Jumavay Balvan, Sancar Balvan. Oy barakelde balvanlar bardıq hareketlerin görüldü. Dördüncü sorunu da tay sorunu koyuldu. Jumavay Balvan, Bayış Balvanlar hareketlerin görüldü. Taşı Balvan, Amal Balvan deyeli büt Karagılca rayonunun balvanları, Altınbek Balvan, bardığı Sancar Balvan, Ümüş Balvanlar hareketlerin görüldü. Barakelde. Götürüldüğünü turat Kaysip Balvan hareketin görüldü. Jolbors Balvan hareketin görüldü. Jumavay Balvan'dı. Oy Jumavay Balvan götürüp çatat. Barakelde. Maşallah. Arı formaçan bala. Bir götürülüp algan hareket kıldı. Bileke karşı ulak kaldı. Hazır vardık balvanlardan atları çatlayla kaptan katu. Atsal çatşat. Arı forma çambala. Açtı Balvan. Barakelde. Jumavay Balvan.
Görüş palvan hareketi. Ayıp adam dost. Görüş palvan. Sarı kamışlı palvan. Yaş palvanlar. Hey barakelde. Dur. Ayıl ayıl kıl koyup vergile palvandar. Altınbek palvan. Buradan жақсы götürdü. Altınbek palvan. Karagülce Sarıkamış ayının palvanı, Jaş palvan. Altınbek palvan adasınca abdan жақсы götürüp çıkıp ketti. O bugün börülörün ulağına Rusya Federasyasından Sancar palvan gelip kalıp turga. Sancar palvan, assalamu aleykum. Kırgızstanda ulaqtar sağındın ba? Qanday olmadı? Ben daha börü oğlum. Börüsün ba? O maşallah. Börü olam desi anake. Toy qanday olmadı? Atayım uaqa gelipsin da toyga. Barakelde barakelde. Maşallah. Ay barakelde. Ulaq жерде. Ulaq көтерілу алдында бірақ айшы palvan hareketi. Төрөбек palvan көтеріп жатат. Бұл да болса өзіміздің Қарақылжа районы жаш palvanı, Sarıkamış айылының palvanı Төрөбек palvan. Төрөбек palvan көтергені жатат. Улақты Төрөбек palvanның қолында жүрет улақ. Ой, улақ жерге түсіп тұр қайсырақ. Жолборс palvanдағы Қарақылжа Жолборс palvan Алешакасын чалған атыменен biraz дем алып тұрып әрекетін көрүүгө келди. Жолборс palvan айдабайсың деген бир. Қолына бір çav алып қойсаң. Dölet. Al sen Jolborsu senden. Ulan abdan çaktı. Төрөбек palvan hareketin görüldü. Tay sorunu koyuldu, tay sorunu. Amal palvan, Dölet palvan. Aleka palvan. Jiprom'dan, Kazdarlar'dan palvan, Aleka palvan'dan hareketin görüldü. Düş, düş. Şap, sürüp çıksan beri. Düşüp durup sürüp çıkla beri. Sağ ele alasın. Sağ ele alasın. Aldın mı? Kötüydün. Ay, kolundan çıktı da. Tapa palvan aralaştı. Legendarlı Tapa palvan. Ay barakelde.
Taşı palvan götürür. Aldım da kurdulu. Gitti. Oy oy oy. Taşı palvan hareketin görüldü. Barakelle. Yaş palvan eken. Hayvan. Kaç. Kalkanı geliyor burada. Kalkanı geliyor. Yanlış haber. Yanlış yerine odarıp. Yanlış kaynak geliyorsun da bana. Niyazi. Atsana. Aksakal kişiyi atsana. Bunda başlıyorum böyle adam. Haydi Canış. Ova. Öldü. Kaza aldı kolunu. Tilla vay. Çalmadan tilla vay. Tilla palvan at kimi kilo. Demiştim. Toratı menen tilla palvan. Toğuk Baytala'dan geçendegen sosyalistik emgektin batırlar çıkan Toğuk Baytala'dan gelgen tilla palvan'a bir kol şapkalı. At kimi ki dedin? Demiştim Toratı menen tilla palvan. Parayga taşladı tilla tuğanlarına. Börü tuğanlarına batıver. Assalamu alaikum. Birinci bayraklar toyolda toy olansın. Şartlayın toy ölçüyerinizler. Amin Allah akbar çağıldırgan tügül azamat. Tügül işine iyilik. Kaldır barkın büyük kalsın. Yakşımızın yarısı ol biri var. Oo kök vurmalar. Aytulu çalma aylı hükümetinin balvanları eken, yaş balvan eken. Maşallah barakelde. Balvanlar bileğinlerden küçüңөр ketpesin. Oşentip 4. sorunun bir pay çalmanın, Tokbaytalanın balvanları yaş balvan eken. Atın kim kam? Жолбостун тагасы Тилда. Жолбош балвандын тагасы Тилда балван eken. Barakelde. At kimi kam? Темиш тагасынын таптаган өзүбүздүн карамайыр жылкылар экен. Barakelde bileğingen küçüң ketпесин. Улак кандай болуп атат иним? Тек менен алмадыңбы теги? Ачына. Videonu görüyorum hemen baştan. Barakelle. Bileğingen güçün gitmesin inim katıra ver. Hadi. Ay barakelle algıla palvanlar algıla. Pres topta. Palvan. Pony uyatma pony. Üspar. Allah. Atlar cıglat atlar cıglat. Avaylagla cıglat atlar. Vay palvan. Vay palvan. Aldı. Evet. Oynanayın palvanı. Barakelde mı karakulcalıklar şilapasın hiç kaçan çekmek. Ulaka gelgende hem şilapasan gelip çağıp koyuyoruz. Tapa palvandağı karakulcanın aksakal palvanların. Maşallah. Götөрүлгөнү турат, көрөт болгон көтөрүп жатат, бир ширагынан кармап алыптыр.
Barakelle. Buradan жақсы. Bak burcuday. Getdi. Oldu palvanlar. Arif şunu ortada bölümdeydi. Oldu Gazi. Bugün komandaң абдан жақсы алып шықтың. Көкбөріде қандай? Жаш ойыншылар қандай ойын алып барышты? Менетке жараша игілік болады, жақсы менет қылыштыны. Үзірін көрдік Құда қаласа. Мына ол жас ойыншылар сен көңіліңдегідей ойын көрген алышты ма? Ойыншылар Құда қаласа өсіп келеді. Машалла, кейінгі ойындарға да игілік. Қырғыздың үші ұзын. Машалла. Баракелде. Бұлақ көтерілу алдында тұрады. Новай Салман. Ne yeter? Новай Salman.